Namaskarom. Pinyada Bertalong Penili Samir Singjo Intika Therapy non Berdang Tompen Arjuitha. MLA Rup Singh Teron Lapen Karbiang Long Along Akapre Kapre Gasai Kamasai Pupen Chiti ni Paikri Poni West Karbiang Long Pen Meghalaya Aduya Hoy Kahumri Damahud Mukro Forest Kem Along Malom Sopor Kabuha Dam Berta Pherangki Edward Tisupen Bertang Pali Meghalaya Sor West Karbiang Long Along Le Aron Rei Pen Nangkapar Lualam Kike Akimi Kalilo Aningkan Langta Lapuson si Ahoy Nang Pen Pomlo Pining Lithota Block 1 Lapen Block 2 Havar Arlu Long Le Nang Chirai Pomlo Laso Puthak Rada Tumsi Aduya Hoy Kachirai Thurpaklo Non Hejong Sitami Jirikin Deng Along Akaprek Kaprek Political Party NGO Lapen Hamthang Asong Tum Chirap Chitupen Armu Chijeng Padusi Assam Chief Minister Aphan Pinporlo Ipakilo Asai Padupon Labang Surat Kachitu ang Thek Kiklang Ason si Chiti ni Paikri Phoani MLA Rup Singh Teron Lapen Karbiang Long Arlo Sai Kamasai Phumati Karbiang Long Autonomous Council Deputy Secretary DFO Hamren Lapen SP Hamren Tum Adoy Hoy Kahumri Damahut Mukro Long Kido Forest Bid Office Long Malom Sopor Chiklangda Laso Apor Hud Ahoy Akung Kido Aradatum Aphan Longlia Pata Ki Joy Pen Kiron Ponche Aphan MLA Pen Chikchak Teka Anparta Ason Kaching Thurang Muta Pajirpon Puputa Langthi Chipaklangpo Ahoy long along lagi do tum ke buta Meghalaya long se do ate apan Karbiang long Assam long ke do abang pu tum bang ke long lagi do tum ke ala Assam me Karbiang long de buta long se do ate ata bul butar bang ke la bang do long de so verification fansi sarkar tum isya committee seng lo sonrom ham paturi fansi lapun tu ke tang lo ata tum bang pokona na rong si actual mane double butar ke do ma kona rong fansi Meghalaya butar ke do ma kona rong fansi Assam butar Karbiang long butar do ma Aso bang tu kang saya pun si tim satu mangga isi ke cingbai. Ini tu malong. Labang ke kemat hanum tap pelam tu है labang ke muta muti hala so long le farman si Karbiang long pi pemangga aku son mata be. Pe hada mata pipe pige. Te ko son si adoy hoy long puta Meghalaya akam dak ledek asam akam klep de bangga long thor ka pon la tum cingbai do la so pon bangga tum isya komiti do pen si das aso suru son bang man po. Ta long le pi tu dei bang pi alam ke cingbai pon be. Abang ke tum Pasal bangke Washington un G un E bangke Sony song thamalami tumathani first kedi tum public consciousness awareness tane atipi bangke je la tuma phanta thanagi litum undi ta ko ji tum mong de thanala te akhoi lam long putha bangke penan lam tum thani do ate bangke dake kapre ka suspend tum akhoi lam ka ji puje do ko mane development kam klem kapre ka son awa sai pen tipi la so bosu bangta palong le phelang ke nam ben dang lo border ke bang ke di tum dadak ke dam tang pai chiklo tari ke throk ke roksi pu Meghalaya pen bang si dadak thang wa be arong re long le nang mane nang e pun thap pen long le nang cherai thapa kam nang e klem adun tu bang non hedong ta sumotan tu bang la tum asona kam se nang e klem tu lam ar long se ni tum pini itum SP da dolo lapen forest de potom do ero tum do dolo alam ko an ahok na hok pen bang alam sini tum dak lapen dak forest dak kem do la dak aso kem ke do kisung ke do alam sini tum dak ba tam dak pang pen chi dak itung chi tong long lo lu ke la tum ban ka do kisung ke boy alam tum ka do long lam pen lam da hok lo ase lang tum phan ni tum long ke chin na teng bang ke la dak ke do kisung ke do ke thir thip ke long je phan tum abela isi bang ke la da bang ke long le pota ta bela isi bang ke la mane habar thi dung dim la tum mane isi jong thip pu kapanong ta bela ati pe la tum than lo la thi dung a jagara bang ke Karbiang long Thomas consider sembe che ma si ti parmen phan ba ko pinya isi ba jong thip ba phan tung panong ke bi ponje phan itum pe ni li ya tum than kang lo dan da ke duara tum phan Nali mo pinpur pon long le pata tanda ka velang pur long le pata ki pi phan ali mata. ta so lam se non ni li ba long le pota pi phan ke non la praving pen ne dar de pin pen lo dak mon lo tum bang po la pen border chairman bang po dak ti chairman bang thom ma se lang tum bisi di al pupilo pen Ki ong dong arat dun ke la puson long le pata si buk che mata tangka ka du la son da du tum han aki jai bentong pi pon ji ma. kali la ba ke jo le se kai si te pin ne la te la tum phan bi phom ka de wan pi po da pe la po ja po pres kam chok lo pen nili tum mo pota chok de pulong te pota ke rong ta nili mi thang ma se nili che bang tu je da la tum Jadi isi pino puni. Nebe give and take policy along bangke kimsal ting mai binong ke lason si ting mai je Meghalaya adu hoy ke do tum basically bangke mane bhutar sala
Bhutan lam bangke Ladakh da bul doko mane itu bangke Meghalaya doko mane itu bangke mane Assam da doko tasi non bangke Meghalaya hoi bangke da pukke flak tu polam thega be ta bangke seta dak ke Bhutan satu hoi do Bhutan tumke Meghalaya long আপোনালোকে প্ৰশাসনক জনাই আহিছেনে জনাইছোঁ বহুতবাৰ জনাইছোঁ কিন্তু আজি আমাৰ মুগ্ৰ ফৰেষ্ট কেম্পত আমাৰ MLA ছাৰ আহিছে তেখেতে আহিছে ভালে হৈছে আমাৰ সমস্যাখিনি জানিবলৈ আহিছে আমি আমাৰ থকা বহা সমস্যাখিনি ছাৰৰ ওচৰত উল্লেখ কৰিছোঁ গোটেই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ MLA ছাৰে আমি যিখিনি সমস্যা তেখেতৰ আগত কৈছিলোঁ সেইখিনি আমাক যাতে আমাৰ অনুৰোধখিনি ছাৰে শুনে আৰু যিখিনি আমি পাবলগীয়া বা আমাক দিবলগীয়া সেইখিনি দিয়ে তেখেতে কি আশ্বাস দি গৈছে আপোনালোকক প্ৰথমতে আমাৰ বিনামূলীয়াকৈ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া মানে চামাতান ৰংখিলান বানপুং সেইখিনিত মানে বিনামূলীয়াকৈ পাতা বিতৰণ কৰিব বুলি কৈছে তেখেতে আৰু তাৰপিছত আমাৰ কেইটামান ফেচিলিটিৰ কথা কৈছে ছেকেণ্ডটো আমাৰ ৰাস্তাৰ কথা কৈছে ৰাস্তা দিব আমাক অতি সোনকালে ৰাস্তা দিব বুলি কৈছে তেখেতে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ মেলা ছাৰৰ ওপৰত সেই কথাখিনি যাতে কথাৰ মতে কামটোও কৰে হওক লাডাখ নিলিথুম মেঘালয় ahoi lapu mukro area mate mukro aside bangke nilitum tak सरकार हिन पेन बुस्ता में नोन मात निलिtum के ठेक लोंग बंके आजाता डेवलपमेंट मुका इंफ्रास्ट्रक्चर बंके अबे पिनला लसे निलिtum बाते निली हिन लद्दाख ahoy के द्वारा दा होई पेन निली के चुनिंग रिजे बंके आके हाय टीम कर बियांगलों क्लेंग सर पुलो किलोराम लोंग हांग सर फान के चुनिंग रिजे बंके ला निलिtum ahoy के दु along akisung putak nangli non kachari bo ma sarkar along nangli thedung a step kideng ponangi labang so phansini litum ladak ahoy gidorat ahoy penchuning rilo lake abang so long lenel tumi thek long bangke ladak kar biang long ar lusi meghaloi asor wang si ladak rong nang kimji bate rong nang pati ji labang so phananga chi sik do kedam tang niphai great rock agos achiklu lase labang so long le puthak nel tum ladak public pen bangke rai dunji lapanel tum jakong awe la posin nel tum pini MLA ke hai ke bang huts tamen il tum chuning didono lamang solong le pan department pen yongsi kenang sot dup long te hajara department pa semelang solong le long allotment ki pdr ji pan chuning rilo Langhempi langkungwaya rongaratum aningkan kyong pen tuwar longji minipu ani chipan inding bomlo sita pinianian ta sorkar tum kapang kriajok rada tum perangkiang nu aning ki pungalam ningji ponrinti West Karbi Anglong lapet Meghalaya ahoy Langhempia long langkungwaya rongaratum ningkan pharu kriser kebra trokner kebra hinie ningkan rongpuchi det pen non puanta misen kachiling atuwar avi non kachiling bom atuwar anta congress sorkar kido bom hutsi kisoy ponchol bonta non ki harlong ki thokpon kabede rajok inghan karnugle dongpon piti kidam kibang atuwar avilo halapu non kido bom lakha koi wothat langso MLA Rupsing Tiron alangli ha MSC kilik phan vote kirek damahut pen sitami kidam kibang ki joy kejia phan tuwar mesen ki chuna langa phan langhi lapen ki football kapathua klam nang pipo ki chakpona batai pusi rada tumpen ninjipon langkung wayarong ara tum kidam tanga por hud anki aning chapaning dinglo atheki EM ki khibo mahutami lapen non MLA hud antami kitong thek thilu pusi matha pen ning chapaning ding bomlo bonta non ki langhempia long anang li mithanga hemati boha ason ki kimpon to ko podoni piloni kidam ke banga towar langhempi thilu langso nat kesilam tapang cheng pusi rada tumpen arbokpon MLA Rupsing Tiron ahem hapu dukok la potong halapu kasilam londe piatone stambe dak langkong wei pen langhampi arong don trok ke brahini ki thom gido bangke la ke nitum phanang langding la son sinetum ke rat pen nitum thek long lo jak bonason du o ki klemason thang da thek long le la se nele tum apong lo nitum langkong wei la pen langhampi kachuning riduna apong lo stambe nitum non antai siba ka kechun ta nitum thek long le tuwar non an gari motor anta netum cilengle tuwar adong alek buk sinon netum dambom election hut bang ponang cak cot akama bang ke cipitang te la posin netum rat kadogove don trok kep rahini ki thom amundit atum ke netum ning oila ka son sin netum theklong
labang so tuwar ke slam pon bom theklong lok ajok radatum aning bipon piklapen aning oilak an pinlu pusi phrangki ka homrida mahut nang chithandun rinti kiso kiunia hut lapen lo charlie asomar school ki tuna horason ki sungpik khangjang lo lasi un an ki langkung wayara da phan mesen tuwar ki pisrak je phan MLA Rup Singh Teron phan rongami karatum ten kachuning ri padupon lapen kibangchia por hudan tami alang le phan chirap tun thu thekji puta ningje rinti लोग गिर के कल भी मेरा बच्चा से पूरा गिर गया और हम लोग बाइक जाने का भी बहुत मुश्किल है। हम लोग का बस्ती का रास्ता कम से कम हम लोग का बस्ती तो रास्ता देगा इलेक्शन का समय में आता है। हम लोग वोट मांगने के लिए हम लोग वोट देता रहता है तो रास्ता देगा। हम लोग मेन पॉइंट रास्ता क्योंकि साइकिल भी नहीं जा सकता, गाड़ी मोटर भी नहीं जा सकता है और एनी इमरजेंसी हम लोग पैदल जाना पड़ता है। अभी MLA का घर का रास्ता तो अभी यहाँ में तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका MLA का रास्ता में अभी टिप टॉप अभी रास्ता बनाता है। वहाँ में इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। हम लोग का बस्ती में ज़्यादा पॉपुलेशन आदमी होने से भी हम लोग का रास्ता तो खाली देगा बोल के हम लोग के लिए रास्ता भी नहीं मिलता है। बहुत दुख से हम लोग बस्ती में जीता है, क्योंकि इलेक्शन का समय में बार भी बोलेगा कि वो अभी आप लोग का रास्ता, आप लोग का बस्ती रास्ता बॉल फील्ड का पानी का हम लोग कैसे भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रास्ता का बारिश का सीजन में और स्कूल जाने वाला बच्चा और हम लोग कहाँ चर्च में जाने का और अप डाउन कहाँ दुकान फार्मेसी कहाँ जाने का समय भी बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग का बस्ती का रास्ता अभी हम भी अपना से देखा, MLA का घर अभी पूरा अभी बन रहा है, रास्ता उसका क्वार्टर में बन रहा है, उसका क्वार्टर तक। लेकिन हम लोग यहाँ में 60 to 70 कौन सा MLA? रूप सिंह तरोन, MLA रूप सिंह तरोन का क्वार्टर यहाँ लंगमपी में है, तो वहाँ में कोई भी नहीं रहता है और कोई ऑफिसर भी, कोई भी ऐसा पॉलिटिक्स लीडर कोई भी नहीं होता है, फिर भी उसका खाली क्वार्टर के लिए रास्ता अच्छा बनाता है। लेकिन हम लोग का 70-80 घर बस्ती का हम लोग का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। हम लोग बाइक भी नहीं जा सकता है और गाड़ी मोटर भी कोई सामान भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग बहुत दुख है कि तो सर MLA सर हम लोग के लिए भी हमका रास्ता भी थोड़ा बनाने से हम लोग फिर अभी इलेक्शन का समय में फिर उसके लिए हम मदद करेंगे हम लोग का बस्ती से। ये हम लोग का गुजारिश है और हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का रास्ता थोड़ा बनाई दीजिए अच्छा से। ये है हमका बात। Sarupadhar constituency ki parlu PT adong Waisong LP school Pathua Klam open stage along Chiti ni phai khri phawani ani tili ki thomapor malompin risim kangtang kyora song trok state lapen central government ang bong mon samalam don kachi to puthak radatu maphan ke than kapachini da Risim kangtang kyora song trok state lapen central government tumang bong monsa malam don kachito ko puthak rada tumaphan ki pachni damasai long BJP EKDC klembang Robi rongpi Surupadhar BJP mondol committee me Phulo Khiram rongpi abarim UPLE home secretary Binod Timong Sadhuna rongpi pi Nasing ronghang lapen Balipathar lem sa chairman Kison Depen chenglok pinangan ke thikiding tun chitong dun si RDP do Ising lo aswa autonomous state aru implement nei ma bilong nei ma kian nei ma kacing tu kan isi tikin kirang nei ma dah kacing karai ko da place ko president of India la kai governor consent na mate governor ka pachini ko pe bangso aja council article 371B ke toda bukan ini 22nd Amendment Constitution of India yo laki autonomous state NTU ada pun ini non ini tu balang dekat lo apa ini non kilo itu jadi nama tu ni cuma tak ini tapi dia tengah autonomous state dalam muncul amen ada kalau orang itu uang lau asal orang itu uang lau lo ni kenapa ini yang ramai lo orang kalau movement red person autonomous state create pun atau mana tak kau artikel 371B ni Ladakh kalau movement law sudah kaya orang yang boleh dilakukan atau किसी चिराई में चिराई पे डायरेक्ट जमीन पे खाई दिया जाता है जाके हम डॉक्टर दा हमें बोला हमें आर्टिकल 371B ये बात नहीं है
Kasi lahat kalau boleh langsung dia ini tu non kilo, kilo lah, kilo kan kilo lah. Ini tu kilo lah ikan ke, ada kalau itu kilo lah ke, sit bicara pikir, sit mengkara pikir lo, non dia orang itu mengkara. Dapat itu orang itu 34 के परमानेंट लो हम लोग पावे ini तुमके हैंडब्रेक के हम को अलग itu mahal lo तुम्हारे हैंडब्रेक के वांगीला अलग itu तुमको आने का चिसों पे ini तुम काल भी तुम अलग itu बहुत पीछे में का चिसों में संखान को सबको जिस के मुझे लोग तुम हिलान तुम पे हाँ तुम पे ini तुम अपना हिलान के सोन क्या मुझे तुम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल Kilong 1950 का Kilong पे लगा कौन ini तुम किसान को मंगते किसान पे मांगते 1995 में का ये किसी एमओयू के कवाना बांधते ini तुम डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो अपना ये तुम के डिपार्टमेंट ये प्रोक्सीगर ini प्रोसेस में तकम है अच्छी जो रवार का डिक्लेयर में पैसा तो दौड़े बुkan ini तुम tidak main 3 घंटा 4 घंटा tapi ये Kuat achieve satu kong itu mana kita MOU 1995 itu kita dapat ini pun disebut ini cuma wrong ini cuma cuma kontraktor dokino kuat ya ini cuma langkong fix langsung langkong pen MOU 1995 sign on the body Piniada birda gila pans kang ton paiklom tu mi thak mi korang thu